mai ta laur for ta amtanias Lele ia ta matala I tulanga le court cases. ya Ai le moto vi inga o le moto vi inga le tua versus ia le fiong le ia asiata. ya Ua manaia lea wa a mai manino e le fionga al whamasino tulo. Ai ta tele e wha mana tua foi ta e ta po kalame na fai na abatu sa wa u so vai na o se a wala te tu wala lo ai. Ina ia awane I toe lote inga e le fionga ia le whamasino ia kalasa atoa. ya Ia whamasinonga lea, o ngai te lele conflict of interest, ia tu loa fo le fionga te mai tai whamasino, o le puipuinga lang wa tele, e tele ai fo I whai tionga, I la na fionga ma mea, ai ina ia small sailing ma whawhile mu, a lea la wa whaftai, o le wa tu lai mai le whamasino, ia o le fionga te mai tai ia pali I Rosella, Lela na whaaton wina e le fionga ia pali I le loia whapea fo'i la uolo o a whainga. Ua sa tapu ona la toe whaia ni whamatalanga e toe a whea le case leo la tau masiata au iai luma whamasinonga. Ma toe whapea sa ni o la toe whaia ni tau whaleanga le ngata ia asiata a o nisi fo'i tangata. everybody Yes. Langai mai tawina pea. E instigate pena whaailoa le tāpo kalame. Pei e ene atu ia le vaenga le ia le ala le pule. Ia whapea na sasau mai luma whai. O inai loa I leo tangata e lava to whai le ala le pule. Bale senga ma le fionga le polofesa ia Dr. Afualo. whapena foi tapu Ya. A la wala te lo nei la le wasa tapu le tulanga lea. They only had to do the right thing. Like, te fota ua. A iai ni tapo kalame a FC Linies o te whaisa o atu lava. Malie o te lea whea tūlanga le nā. O na lewe te tono o whamasinonga. O nisi tūlanga o le confidential malpuipuinga. Which is, that's exactly what they be doing. O le mea le te tauna whai e mai se lava. O le awaianga ia le tele no mailunga. O whono toi. A uma fonotoe o le ala, a uma le ala, ia o afualo, a uma afualo, ia maletoe ina le nei o tula epo o ia o le tai o le afi. Nā la te whaftai ai, o tūlanga le nā, ia se tato matai tū. A whaafonga mai Samoa o le tua lalo. Ina le maua nisi o mātou, nisi o ni la fonga e whai. Pā wale mea o le sensao ia asiata. If you hear anything mai lungari I lea. It's about time what a tauna put a stop to it. Wa umi o na whaia le amio le ngutu puaa, le mawhau, whai o le fionga le li pā le mia. Sa i fui taimi sa whai la fonga ngai le ao le malo. Ia ale ngate le ngā tu aia uma. A ua sosopo ma saule le mawhau susunga whawhia ngainga. Onta o mai la ia le case le. Maria tele me wo ye nei le case pe ia o tae au ia. Tae au po se asa vaso le. Le tūlanga le case le vao. I tamadi I o whale alili le sui palemia wha perito whai atu loma Lance pule la meko Ua manao e ave I tua. I o le halal mele ua whai nei. O le la ua tuu le case o le tausanga na whai I nei tamali e tatala I tua la tangi. Ua umana so ala pule ia e whai a lofa I le tu malo. Le ua wha ulu atu I le motion a le HRPP. They want to be part of o le ale fe au te tulo o tala tu sao. O le ale fe au ale pā. Le mea o lo whai pule tula epa. I mata upu loto I whale adili. E le aisana fe au iai. Wa o le whape wa watu tausanga e fia iai. E fia watu se lato moli mau wha mau moli mau moni I le mata upu lea.
It's got nothing to do with you tula epa. O le mea nai e te whaia, wa e whaaveve sia le tunuu, loa taua le tunuu. O lea, I'm only saying it's not going to happen, but I'm just saying, as an example. A whai la epa uia le fionga le sui pale mia. That's not going to alter the fact e malo langa le fast. So be it. Or what you're trying to stir everything out. Ma fa le mau se no fo fel fani o malo Samoa. Na pe o le me tonu ana tu pa ile tam fa tuai i to ina le. Langa le pe le o fa le longa la vala na me o fai. E le o loa tu la fai mali loa o ia o le tangata fo malo. Ata tu ai uma i mea i upu e tautala i ia le peo le no whaetula o karamele so o ta i o malo le uanga i eila na tau whaleanga o le pale mia o le tamao le atunu o le ta i o le atunu e include mga ia a le lava i le o tuia langa tone o langa tone o atili ei o na te tele le tau whaleanga a ua manatua ua te tau tatu le ia le melea o ia o le tangata fo malo mana ia la tau sanga le wa au mai ile atunu o ani tala noanga uma o upu uma tau tala iai tau fi uma a tau abe function Moni tula epa e sele matanga pe no fai atu foi tele tapoka la me. Yeah. Whatever like happen to tono Samoa. Yeah. Maua umai malo ye fafo New Zealand, Australia. They get it. I say because it's all online le observer. O nisi fo ina news o le au mai. Fa se fo ile atu no telo la to. Papalangi mai. Toi papalangi mai pengaro. Papalangi mai. La le mai tau pena fa atu. Ambassadors, commissioners, consulates ito tono Samoa. They link all the information to the original country where they come from. O inai lo la ele o fa ape o pose dilo I mea la te tupu I Samoa. Ia ale matanga la. Titi lui fo ia fai tau palang fa pe. He was a former prime minister. Yes. And o le lo umale te leo fa le tonu le taimi o lan taitaina. And it looks like he's got the taste of his own medicine instead of owning up. Malolo fatamari. Ale mele wa fai. Wa tusa o mena te tupu I lana taitainga. Le wana fatonua mai el fainga malo. Tu le mele. You know, pai mai le tala fafafinge. Ia sipila ia. O mea sa tau faia. E le fa apela o le a fai le ainga fast. Peo le manino la so se taimi e tala noai le nei tangata. Le nito ina. O mea umai ana te faia. Le o te puai uma mai I lona fafonga. I lona ngutu. Mea o lo masani ai na ia e whaatino I le malo o le atu o Samoa. So, o te lo foi elo ela I ai le va ai ele fionga le li parmia. Ne ela I ele va ai ele fionga le li parmia. E iai se mea sili o na tatu wawa iai. I le lumana I lo toe maot. O pena o whai atu tula epa. O esele te le o le au ngā masea o onga. I le fionga le li pale mia. Lea taimi nei e nofo ai nei. Ina ia wha uma ngatonga fitinga o lona au. O le ua mwhaina nofo ia I le nofoa o tātou ia I fafo. Ma tilo atu ma ngai loa ai. Le tele o le wha le tonu ma le mea. Ia le ale nei. Mai ale amatanga I le taimi ana na esa ile fionga le al pale mia faila na palota le by election. E fai mai lava mea fai o ani tana noanga e fai u lava la lau yo feo iai na la lau mai le amatanga o king pelo le se si toi tatoni e te oi taton la o sila Samoa ana sila Samoa e le landslide le vaenga le fast le fainga palosta le o matu nei peva no fai atu le amatanga le vala toi fai atu e lemma faina le leitula epa
langa le me fo le tuani ma fo fonga le ia tia ono lea ele o mafaina fa ma walalo longa loto ua o to ilalo popo o ai to ilalo popo ai le la auli al mali etua o le fai ela na tau fai fainga o le fai ele tau fa leanga na fesiri le isa ala me wo to ilalo popo ile nei tangata ele titi mamao lo au he wa fai le fai unga Samoa fa pea o lo tau fa leanga ia la auli o le sa o le na wa mai moa uma Samoa ngā luenga e tū masavani le fionga le li palemia. A oe, e te nofo e ke expect sa vavani mai tangata ia te oe. Le ai, o le pule lai a Samoa, e le o oe le pule. O le tūlangala nawa sila fia le atunuu. Paule o le tangata wa tūla i mai, e moni le alofa i tangata anu o Samoa. O le fai ungana o le bainga le atunu. O ai mai e tiro o Samoa i le tangata e iai fōringa lofa matulanga le lei mo le atunu e benefita le atunu. Po le a le baai le Samoa i fale te tele le atu ia pia. Ma le fua la i whamanuianga le wa abatu i lima o i tū malo. E whaasoa la vai le tū malo. Ele whaasoa se covenant. Ele tupu mea, tu sa vipea mai ma la taukola le lope tupu pe le mai si mea. Ele a vea i tangata o le tu malo, e whaasoa e lato. Pe abele a keanu tua tangata, o lato wala e whaia. O ne, e fiu a tau whaia suene excuses. Le ua ilo e Samoa. O lani me tau te whaia, e tau te lufi mai ala bai o tau. O le miliona, ua au mai i a mato. O ne, vai le te leo le te sea. Nia mana tua foi tula epa. Sala lau te tono o pale meni. So ia te tau whaavalea, so ia te ole ina le atunu. Tau te pepelo e le tupu le nei mea. Ia o fea la na whai ai. Ala le ua tupu. E ui ele i atoa le paia inga le 5 tausanga. Ale me wa ai sa mo i whamanianga. Wa ai. Le la watula i mai nei. Wa toe landslide mai le whainga malo. E toe wha wau langa ana watau na wha peo na tau tino ya Samoa. Lea ua toe wha o popo ai lesi miliona. Ia le ale me le watupu nei. Ia le ua whamai la awe whamasinonga. Ia le whainga malo ona e te tauna pule lato. O le atau fia whai tupe fua ma tau fia whai mea i le ana watau le ainga fast. O tatau. Vai le tau kola le nale peo te whai atu pea. Le la tau kola le nale wai le lope mautinoa. Na fola tangata. Pea me mua foi. No ia ana whapetula i mai. E te ia wa wha se le mutu le kola. Ona lawa whai le ngau le la tau kola. Ia. E mali ane mea mawhanua. E mali e fode le i le mama ai e ratu. O le whaia ina wha alua o le heita pipi. O le mori mauola le na e tatau o na nofo matula epa. E le to yeso na wanoa e taita ia i atu. E le to ye fua i ona tausanga ia i. Le oa avela na wha mawanga o lona teimi muri nei. Para e peti ue o aturo le sinima tausanga le manus e to e saufua. Tula epa se mo meo it's old school news. O le tala lava le na whai mai isi pae inga tolu whātaru ai. Sa whaapeo na whaapele ai le tu malo. O lo taimi muli le nei. Le ameo le nei a lava e whai. Tatu tule ia le upu leo tātaro nei aso le trise. A tonu whalongo longo mai ai. Ma se tau tu mai nai. La nālua rala por kalame le atale li o si oeri whai me se vaita ua te ua ioe. Koe alo lorta no atoina. La e whai mali loa. Whai mali mautinoa. Mo le wha maua lunga, wha asau sili, wha apule au sili. Alo rala si apola tere la ori atale li o si oeri whai me se tuir ka maka uai ka ue ke ufa ua mai whape mauria ka ua man. Vai e. Ia o lesi na tai o le afi. O lesi nā tai o le afi mana fesili. La tau te le whatupuina sa file mu. A whai la tau te mana o mia i na whatupu file mu Samoa. Sa le tatau ia la tau na
na faini fesili ina ia fa au so ina itula e pa mai lea mea ia masawa ia le mafau nei to ina ia pe kia tanga ila iai ila fonga ia walafo ia tanga te lunga upenga ta fainang ala wa mai ale o ngao tele ona mele le safai ai afa pelo na tulanga o le tau faleanga ma le sawe e mai ia tala o ole le tunu ele faile man yona vi inga na ole ino sia yo ia al me monina le poila mo ila le te fa ngai male upo le landslide ile malu ai te va ai voila o le mi milo ina le wo mai mai pasene e le mafai na malo lo me tangata tu ila popo leo o le landslide le malo o lono winga ile se te mi la va la tai le wo mai pasene o fa popo fa tasila to mai si vanga o na fa pela ia ela titi pasene le mo tatu ai to tele pasene le mo e si vanga others ele fa o fa nga mai le upu others e counter to man hit up pi ana fa pia tu la hepa fa pia tu la epa ia o na o ia wailoa onga ia vai 2 + 2 le ai wa tama mai yalo mafana o sa mo lo o ngai fafo ia fo lelo na tau fa vale le fainga se pasini e tu langa le ai ana fa pe ma wo lunga ni la pasini ia la me la landslide ele ma lo le fast what the tau la na tu la i mai la to se ia wa tau nu o lo sa no anga a le fionga le palmia minsta faini of vai o tu pepelo ia o insi tam puina ia mana ia tele fa tai le fionga ta il minsta o tupe mana ia tele le fa ai unga le wa fai ele minsta o tupe le fionga ia mulipola na rosa e avide na i foi lua se lau 5 milionga le tupe sai 5 o le malo tausi ale o ina ua whaatau tō le whainga malo le asos fulu ono se tema. Ai ua whapea mai, to e tasi le mai aso o te tongi whainga le malo. Mai ua dry up le tupe. Whawhewhena la to wha spendinga le lua se lau 5 fulu isi taimi. Le leipen whapea o ni fieni tau sanga na la to spendinga. It's very short. Lena fa popo ye male 5 fuono o le i SOE le la o se lau male ono ai la but mana ia fa unga le fionga tama ta in star lo audit io la audit ono tu langa lim fa na fa lo atu ia dato tatalia fa lo le upfangangi. You and I are going to have the last laugh. Manaya. No, mai la lea wa yeini le faini tu singa mani complaint anga I mean star so for maloloina ia lena fa manino le tata nanga le vai aso le tulanga o fangu o keseni lena fausia le falinga o siele o keseni Samoa. Ia ole pa inga lena umatu nei. Le ola tau lena tula. Na wa leanga le fali. Sa ia ina la tau ngā luenga ina ia whaale leia. Ina ia mauti noa ma wha mautu pia le whai o le ngosi o le o ke sene mo tato atu mu. Le ma whai. E le taima tula epa sa mai tutuila ia le o ke sene. Le pa inga lenga umanei le wha na la tau whaia. A le wha tatu la i le tato whai ngā malo. Ia, e te tauna a mai le supply o le oksene, whapea ia tumua, whapea mo tutele sa la whai. A wasa i ele to tele. Ia, ma le tūlanga la le i whala au, o le sa i le supply o whala au sa watu i Samoa. A i nisi o whapea mai, e o atu whaltala mai, mo le ini whala au, e whapea whole mo tutele sa la whai, e le o i ini whala au i mai. Ia, a whai whai o ua mai ele fionga le ali means star le officer so for maloloina because I know for a fact there were some supplies
lenga e free te Samoa. Ia a fai fo lena mai tawina sa lipotia sa iei fo I mea valea a le whatala vai sa fai ai. Ia se siaki ani. Se whapeo na siaki ani. Ina ia maua pea ia whala au mo le mamalu le atunu. O lo o whata oto lia I ngasi. Mana lesa o wharongolongo le siapulau tele. Le lango ina to ina mani ta pipiri fa mai fo le pape tau fai I senga. Janai mato. Sorry, kona mato. Le lango ina. La tu te le lango ina fa me tu na fa fo le fa le leia fa mai o lo iai I matotua. Ya lai lo le leia o fale na la to faia. Tuale anga faia. Wa ile anga faia la fale. Ia mai alwa le mea. E kami ala vea si le sa CEO le ufa minsta wa. Ia wa vai le momole vave le pointo le lima o tula epa. Mana tua. Mela le mawa ia inga luenga ia fausia le ausaina. They're tradesmen. It's very poor ia le whainga le tradesmen. Wa ia te tono le fale mai lea. Sole. E se me ole fale mai fo e te savali alo mamaulo savali e fofola mus ia mo meu cardboard I lunga le foroma pakete solo e tutulu e o te mol mawina fo I popo fo afta wana fai a mato malanga I Samoa ona le mai fo se tasio tongani yo ingi me ole mo te sau fai te tonu e sa unito ngani lon tonto ai vesi melisi tu wa mule potu le e sa waile electrical supplies. Ia fe o saina. Mantua fo le va le na fau nei na fau saina. Le na ele taimina la tu le va le au wa loka wa le mafaina na fe wa I elevators mo mia. Ai no ai. E alu lava le saina ma amele ki o le faito o le va le. E te nga me la ia. Ia ta tu tanga ia le fale le mauta famsinonga. Ia o le tulu fo ia te tono le fiso famsinonga. Mea umane na fausia saina. Whawhetai la vale e le songsanga fo e le fionga le li pale mia au tula I meion le teimi o le speaker. Le na mawaila I le soswani e fausia ina le tato mautafono mai le malo Australia e po Amerika. Ia le fausanga because le monitoring o tradesmen e whaonga. Tā maila I le tātou auditing report la lea tula epa. O ka se tele le whai tionga sa whai. Sa whai whai. Ia o maila mana tua le taimi le nei. Le taimi le na tupo le mea le nei. Au I le pai I ngā fia mei. Lea la sa pese ia tula epa wa. Ese le tona tula epa. Ese le tona fonotoe. Ese foi le tona le ale pule. O mai e mai ni whamonianga ntupe na mato aia mani mea bla bla bla. A le ale mele wa tu lai mai nei. Wa ese le tone. Ona wa tu lai mai le fast. Whawhetai. O lea la a whaile sa ili ilinga I le tātou forensic. Tālo whai tanu malala o le ato tele le au. Lato tele le au no fo mawe oi. E sa ili o lato degrees. E sele le anga o nei mea o iei le tatu malu. Tulanga fo lea o leo kenga fonfamu ma fau peanga pape o manisi futo sanga. E leo suia na malu. Tele po ani fo linga o lea tunu pape nei peana pape le babe suia na malu le maua telo mei o tilo tele tunu. Ma le mea ma le mau ai talafu ai mai asi o io tasi lea isiu tele mo Samoa ia malama ia ile tunu e pepelo ala tu tala ia mai na la tu tongi le la tu tongi i talafu e o mai le fainga malo o ta puni wale fai na tu fai ai talafu io
Ale lava e tama fai si o ma fai ngotala. Ma fa fi nau ma ta upu. Ile fa fonga tangata. Ala la te lo le ia. O mai le ba baru se 10 miliona le tana. Ai o mai fa me le ngau le vale. Se fa uta ia. Tula epa. O le pine wha mau lava o mea nei. Le mafua anga ngā laing ana tope lau mawhau e tula epa. Le LTRA 2008. Yeah. Ona ua le mawhaina to e whaini no ngā tupi. Ale ale me wai ai. Ua whaailoa mai e whatupe nei. O loo tamau a inga Samoa i ona ele whaale atunuu. So this is something lesa tātou tu whatasi ai. Le SSIG ona tūlanga lea. Lea na lenga whai le tūla whono le nei. Ma whaapea i lona whai. E le sitala lo whanua. Uma whatata inga. To alima tātou siblings. Ai a whaapea iei se tātou se lau eka o iei whanua whalenga nuu. E tātou te appointinga se tangata e whai masao. O le sao lale nā e sawe le stala le whanua le MNRE. A umana le stala. So, le stala lo le sao. It's no longer yours. It belongs to the government now. E o le rent. Nyoe. Mea tōnu ale nā sa wha lea tula e pamawhainga malo. Ia tūlanga lea. Ia manino sa mo le awala tonu le ngā lainga whau le tula whono lea o le LTRA 2008. Ona wale ma whaina to e whaini no ngā tupe whanua. No ngā tupe al malo wale anga tongi ai tārafu. Lea na whaelo mai ei whanua whaleanga nu. Le whai e lola tula whono lea. Ene watula i mele whainga malo. Ina watula i mele whainga malo. Lea sa whesilingia o oeles tangata, o aoles tangata, sa tātou whesilingia ma whapea. O lea lawa le watatauna whaise fufuanga e ABS. Lea sa whesilingia i lea fionga le li sa ave mamin star le MNRE. Ai whapea fwinona a maia ni tala e na pese whaangongo i whaalata i tangata Samoa. E le aini whanua le mau, ia lea whaila na oso mai tula e pa mai, ia lea, lawa sao noa le fionga le li min star. But there's the bottom layer o le na. Oi, le fionga ia fia mesa min star at the time o le MNRE, le na whai ei tula whono ia. Sa ngungu fo le fionga tamai taipania. Ai e sau noa ngā le li leo tosu sulu, shifter. I le mele leo te ua mai ai o te mini nei. Ma taulia na watu foi i le fast, ma tatu foi talo watu sui mele. Ai watu le fast na mo nei na paula lato mena fai o le ABS o customary lands under the LTRA 2008. Pawana lato mena fai o le remove ese mai o le fai mai lolan tala. O le toi pisa nisi i lo umana ese. Leo umana ese customary lands ma lalu tu la fonora. O te leitan tūna whai. O whanau ai. O le whisiri tele ala. A whai la o leo awe ese. Ai se amina tu ai lalo in the first place. Ai sea. Amina tu ai lalo mutu awe ese ai. Ai a mai lale si tupu langa i luma tu le luas furu 30 years. Lele whanau mai. O mai e lei loa tangata i lei loa tu mai tu au mai sa o tu la fono koe ku fele lalo i. Pawala le whaingon mea. Remove the whole thing. Remove the whole law. Ese, male. Ai peo le mea na. Na watu wa ese. Mone sa na o te tonu. Ua iai ni su e ngā whaapitoa iai te tonu na tā upulea. Yeah.